Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Amjambo wa ndugu, natumaini mko salama. Ni mtume Yoshua, Apostle Yoshua, tena niko hapa leo. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo, nafurahi kwa siku ya leo. Nimeweza pata kibali ili niweze tena kuja mbele zenu ndugu zangu, ili tuweze kuchangia neno la Bwana. Acha nitumaini ya kwamba uko salama mahali popote uko. Acha nitumaini ya kwamba afya yako, hali zako ni sawa. Niombe Mungu huduma hii ikukute pahali ulipo uko sawa. Na kushukuru sana kwa muda wote ambao unachukua ili tuweze kuchangia neno hili. Na kushukuru sana kwa muda wako muhimu sana ambao unakuwa unachukua ili tuweze kuhimizana kupitia neno hili. Ndio hivyo watu wa Mungu tunakaa, ndio hivyo tunapaswa kuwa, ili tuweze kukua tunajengana. Ni safari kwenda mbinguni, unajua ni safari. Tuko hapa kwa muda mchache, na sisi kama Wakristo tunajengana, na ni vizuri sana. Ndio maana nasikia furaha sana na nawashukuru sana kwa kuweza kabisa kuweza kuwa nachukua muda ili tuweze kuchangia pamoja. Acha Mungu akubariki na endelee kubariki kupitia lolote ambalo unafanya. Leo tena ninakuja ili tuweze kuongea kuhusu neno la muhimu sana ambalo litakalo tuhimiza sisi sote. Na neno hili tutaenda kulitoa katika kitabu cha Marko sura yake ya kwanza mstari wa 21 mpaka 27. Neno hilo litatoka katika kitabu cha Marko sura yake ya kwanza 21 mpaka 27. Kichwa cha neno kinasema hivi: mamlaka kamilifu ya Yesu Kristo juu ya ulimwengu wa kiroho na utume wake kuharibu kazi ya shetani. Mamlaka kamilifu ya Yesu Kristo juu ya ulimwengu wa kiroho na utume wake kuharibu kazi za shetani. Tayari nimekupa kichwa cha neno. Kama una Biblia, chukua Biblia uweze kusoma. Sababu ya muda na kupatia tu historia fupi hapa ili tuweze kuendelea haraka. Hapa sasa naenda nikakuongeleshe kuhusu Yesu Kristo ambaye aliweza kuwa anaelekea sinagogi, anaenda hekaluni. Na wakati alienda hekaluni, alienda huko alikuwa anafundisha. Maandiko yanasema ya kwamba wakati alikuwa anafundisha, kupitia mafundisho yake watu walishangaa sana. Walisema kwamba walishangaa kwa sababu alikuwa anafundisha, mafundisho yake haikuwa kawaida kama ya walimu wengine. Biblia inasema kwamba walishangaa. Lakini sasa historia hapa na lengo kubwa la kichwa cha neno hili ni kusema ya kwamba Yesu alikuja kuonesha nguvu zake, mamlaka na madaraka yake kwa kuweza kushinda shetani, kuonesha ya kwamba yeye mamlaka yake sio kusema kwamba ni mamlaka ya ukombozi peke yake, lakini ni mamlaka pia na ni nguvu pia za kuweza kuponya watu na kuwaacha huru. Ukisoma vizuri katika somo hili hapa, utaona ya kwamba katika hili somo Yesu aliweza kuambatana na ule mtu ambaye alikuwa anashikwa na mapepo. Ndani na miongoni mwa watu wote ambao walikuwa ndani ya hekalu humo, kulikuwa mtu mmoja ambaye alikuwa na mapepo. Na wakati alikuwa na mapepo, huyu mtu alishituka na aliogopa. Wakati Yesu Kristo alianza kuhamakia na kukemea pepo hizo, pepo zilianza kusema ya kwamba, ewe mwana wa Adamu, Yesu Kristo, una nini na sisi? Tuache. Mapepo yalianza kusema tu kwa kuona uso wa Mungu, kwa kuona Yesu yuko tu hapo, yalianza kuwa na wasiwasi na walianza kusikia hawana tena niseme kwamba walikuwa ni watu, mapepo haina tena msimamo, yani kwa sababu unajua Yesu na pepo haviwezi kabisa. Sasa hapa kulikuwa ni nini? Ilikuwa ni kusema ya kwamba nguvu za Yesu ambazo alikuwa nazo, alikuja kwa kweli ndio ni nguvu za wokovu. Mamlaka yake alikuja kuitangaza hapa na mbinguni pia, na kuacha wazi kwamba yeye ndio Mwokozi, lakini pia ni nguvu za kufungua. Na mfano huko hapo, wakati umeona ndugu alikuwa ameteswa na mapepo, ndugu alikuwa amefungwa na mapepo, lakini hiyo siku ilikuwa ni neema yake. Ilikuwa ni neema yake kwa sababu Yesu alionekana kuwa katika sinagogi wakati ile.
Sikujua wakati na miaka ngapi huyu ndugu alikuwa na mapepo yalimshika wakati gani, mimi sikujua. Kile ambacho mimi nilisoma katika Biblia kwamba yeye alikuwa miongoni mwa wale watu wote walikuwa hapo. Hapa natafuta kusema nini? Unaweza kuwa labda ulikuwa na shida zimekukaba miaka mingi, matatizo yamekukaba miaka mingi. Nikukumbushe ya kwamba wewe unayo hiyo funguo ya kuweza kukutoa katika yale matatizo yote. Wewe unayo njia ya kukuonesha namna kutoka katika yale matatizo. Sababu gani? Unaamini Yesu Kristo, yeye ni Mwokozi, yeye ni Mungu mwenye nguvu na mwenye haki, yeye ndo ana mamlaka juu ya shetani na juu ya ufalme zote. Kwa sababu kama wewe unamwamini na wewe ni mfuasi wake, na alisema ya kwamba wote watakao mwamini atawapa pia nao uwezo na nguvu ya kufanya yale ambayo alifanya. Kwa sababu, na ndio maana nasema ya kwamba ikiwa wewe uko katika hali fulani, ikiwa wewe uko katika shida fulani, kumbuka ya kwamba Mungu amekujalia, amekupa hiyo neema, na amesema ya kwamba na wewe una mamlaka na una hizo nguvu, na wewe unaweza kuomba na uweze kutoka katika shida ambazo ulizokuwa nazo. Unaweza kuomba Mungu na kumulilia Mungu na unatoka katika zile shida ambazo ulikuwa nazo. Ndio nguvu na mamlaka Yesu anayokuwa nayo. Yeye peke yake ndio anaweza akatumia mamlaka yake kutuokoa. Sisi hatuna mamlaka wala nguvu hatuwezi tukajiokoe sisi wenyewe. Yesu anaweza kutuokoa. Sasa kwetu sisi, nguvu ambazo anatupatia yeye Yesu sasa ni nguvu ambazo tunapaswa sasa kutumia kwetu kwa njia yenye tunaweza ya level yetu wala ya msingi wetu. Tunapaswa sasa kutumia zile nguvu kwa kuweza kuamakia, kukemea na kuamuru ili tuweze kutoka pale. Sasa hapa nitaongea kuhusu neno moja ambalo najua kwamba ni neno la muhimu sana. Wakati Yesu alikutanana na haya mapepo yalimwogopa. Mapepo yalianza kusema na Yesu hajasema lolote. Yalimuona tu, yakasikia yanakuwa na uoga na wasiwasi. Yalianza kusema na kutamka maneno fulani kwa sababu ya uoga na wasiwasi. Ilikuwa ni nguvu za Yesu. Na zile nguvu za Yesu leo zikufungue katika ya matatizo uliyokuwa nayo. Zile nguvu za Yesu ziweze kukutoa katika ile hali uliyokuwa nayo. Yeye ndo anatupa tumaini. Ndani ya Yesu ndo tunapata amani na raha. Acha ile mamlaka ya Yesu iweze kukuponye jioni ya leo. Acha mamlaka ya Yesu iweze kukufungue kupitia unalopitia. Nguvu na mamlaka Yesu anazo, na wewe unamwamini Yesu. Mapepo yaliogopa sababu gani? Yesu angelikuwa mchafu, mapepo yale asingeliogopa lolote. Yesu angelikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mtu kawaida, ambaye ni mtu anatembea bila kujichunguza, kujioji, ambaye alikuwa ni mtu ambaye anapenda anasa, ambaye ni mtu ambaye naye alikuwa anaingia mguu moja huku mguu mwingine huku, ambaye ni mtu ambaye anaona kwamba Mungu ni kawaida tu, yani imani yake ndani ya Mungu ni kwa midomo tu. Mapepo yale haingeliweza kuogopa. Mapepo yale haingeliweza kutoka. Mapepo yale ingelibaki kwa ule mtu, na nikwambie ya kwamba na watu wenyewe hawangelishangaa lolote kama Yesu alikuwa naye mtu binadamu. Unajua siku za leo watu wanafanya vitu na wanafanya mambo, utajiuliza haya mambo wanaifanyaje? Kuna ukichunguza kwa mfano makanisa za leo, namna wanafanya makazi, kwa kweli wanapamba makanisa, wananunua vifaa, wanafanya vitu vya ajabu, wanafanya programu zote za ajabu, yani wanaonesha kanisa, yani jengo linaonekana vizuri, na watu wengi wanaenda sana hilo kusifu, kuomba, wanacheza bila kukua kiroho. Yani wao wanafuata program, wanafuata muonekano wa jengo, wanafuata vyombo, wanafuata namna
wahimbaji wanaimba, labda namna mchungaji anahubiri, hawajui iko kiroho haiko kiroho. Wao ni kuenda tu, wanaenda huku, wanaenda tu kama pepo, wanaenda huku kama hewa. Hawana ile hali ya utambuzi ya kusema niombe Mungu anionyeshe sehemu napasha kuenda, niombe Mungu anionyeshe mahali napasha kuenda. Wao ni kuenda tu. Sasa utashangaa sana kazi makanisa ya leo yanafanya bila Roho Mtakatifu. Utashangaa sana kuona kazi watu wako wanafanya bila Roho, bila uongozo, bila nguvu za Yesu Kristo. Utashangaa sana watu wanafanya mambo, unaweza ukakaa unatia mkono kuchafu, unasema ni je, mnafikia haya mambo yote? Ni je, mnaweza kufanya mambo haya yote bila uongozo wa Yesu Kristo? Wanajitegemea wenyewe. Ishu ni nini hapa? Tukirudi kwa jambo letu na neno letu la msingi hapa, tulikuwa tunasema Yesu angelikuwa naye binadamu, angelikuwa binadamu kawaida, angelikuwa mtu, alikuwa na nguvu ndiyo, na yeye ni Mungu, lakini aliishi hapa duniani na alipitia mateso fulani, na kama njaa alipitia naye alikula. Alikuwa mwanadamu lakini pia alikuwa Mungu. Maandiko yanasema alikuwa Mungu, alikuwa mwanadamu ambaye hakufanya dhambi, na alikuwa Mungu ambaye anaenea, ambaye alivaa umbo wa mwanadamu ili aje atukomboe. Lakini sasa naye angelikuwa mtu anatembea tu hivi kawaida, asingeliweza kufanya jambo lolote. Lakini Yesu alikuwa ni mtu mcha Mungu, ni mtu mwenye alikuwa anajiweka wafu. Ndio neno napaswa kukuhimiza hilo. Lolote utakachofanya, hailishi utafanya nini. Unaweza ukajiinue namna utakavyo, unaweza ukaseme utakavyo, unaweza ukawe na maelfu ya watu, unaweza ukawe na watu wanakuzunguka, unaweza ukaseme na unahubiria kama sijue malaika za kutoka mbingu, unaweza kutamka maneno yote ya Biblia, unaweza kusema kila mishairi yote ya Biblia, yote unaisema. Lakini kama wewe sio mcha Mungu, kama wewe hauna hofu ya Mungu, yote ni ubatili, yote ni bure. Sasa hapa linatupasa nini? Inatupasa sisi tumtafute Mungu kwa ukweli. Inatupasa sisi tuwe watu wa kutafuta uwafu, tujiweke uwafu ili tuweze kukabiliana, ili tuweze kushinda yale matatizo na shida, ili zile nguvu na mamlaka Mungu alisema ametupa, Yesu alisema ametuachia, ndio ili yaweze kufanya kazi. Tusipo kujiweka uwafu, maana yake kukimbia dhambi, kuacha mabaya, acha anasa, kubali kumfuata Yesu, kutembea katika nuru, wewe uwe barua. Tusipoamini hilo na kutembea katika njia hizo, yote ni ubatili. Utaona watu wanatembea tu, lakini hamuna lolote. Inabidi kuwekwa wafu, inabidi kutafuta Mungu kwa uhaki. Nilileta hili somo leo kwa sababu nilipenda tujue hilo, kwa sababu ndani humo Biblia inasema kwamba wakati Yesu alianza kufundisha, maneno alianza kufundisha, watu walishangaa. Utaweza ukaniambia kwamba hawakuwa walimu wengine, hawakuwa wahubiri wengine walikuwa wakati ule? Watu watashangaa. Ikiwa unataka Mungu akuongoze, watu watashangaa. Watu watashangaa ikiwa unamtegemea Mungu kwa yote ambayo utakayofanya kwa kazi yake, watu watakushangaa. Watu watakushangaa ikiwa wewe unasema ya kwamba mimi sitajiongoza, nitaomba Mungu ndo aniongoze, nitategemea Mungu ndo aniongoze. Watu watakushangaa. Kulikuwa wahubiri wakati ile, lakini maandiko yanasema kwamba hakuhubiria kama watu wengine, hakufundisha kama watu wengine. Alikuwa ni Mungu kwa kweli, lakini Yesu kulingana vile maandiko yanasema aliishi hapa. Yeye hakufanya dhambi na alijiweka wafu, alitafuta uso wa Mungu wakati wote, alikuwa mtakatifu. Na hiyo ndo ombi, hiyo ndo kiu ya Mungu kwetu. Kiu ya Mungu anataka na sisi tufananishwe kama mwana wake. Kiu ya Mungu ni kusema kwamba na sisi tuwe na hiyo kiu ya kusema ya kwamba tumkimbilie,
tumtafute, tutembee kwa njia zake, tufanye namna anavyotaka ili tuweze kufikia lengo na kile ambacho anataka. Bwana atusaidie sana. Nasikia maneno yale. Neno hapo na jambo la msingi ni kujiweka wafu. Manake acha anasa, tembea katika mwanga na utaona Mungu atakalokufanya. Watu wataanza kushangaa tu. Nakwambia siri tu, hiyo ni siri, nakwambia hiyo ni siri. Tafuta Mungu katika neno lake, omba na uache dhambi, utaona watu watakushangaa. Utaona watu watakavyokushangaa. Wafu utakao utafuta, yani uwepo wa Mungu wenyewe utakuletea vitu ambavyo wewe haukukuwa unadhani utapata. Utakufungulia milango ambayo ungelitafuta kufungua wewe kwa nguvu zako binafsi na haungeliweza, kama wewe unajiweka wafu. Kuna milango mingine itafunguka kwa sababu tu Mungu amekupa kibali, kwa sababu wewe una uwepo wa Mungu. Kuna vitu ambavyo utakavyofanya, kama ni miradi, kama ni nini, kwa sababu unamcha Mungu, vyote vitatembea kwa sababu una uwepo wa Mungu. Ikiwa ni wagonjwa utakavyoombea, ikiwa ni vitu ambavyo utakavyotafuta, utaweza kuvipata kwa sababu wewe una uwepo wa Mungu. Yesu alikuwa na uwepo wa Mungu. Jiweke wafu, acha dhambi, ufurahie maisha. Ukitembea katika dhambi muda wote, unajua shida ya tabia, watu wanapofanya kitu wanakirudia, unafanya kitu unakirudia, ndio inakuwa sasa zoezi, na hiyo inakuwa tabia. Utasikia wanasema ule anakuwaka mwizi, hakuanza uwizi hiyo wakati. Ule ni mzinzi, hakuanza uzinzi hiyo siku walimsema ni mzinzi, hapo ndo alianza uzinzi. Huyo ni mwizi, hakuanza uwizi hiyo ni mlevi. Ulevi hakuanza hiyo siku, alianza kidogo kidogo, alianza kidogo kidogo kidogo, ikawa kuwa nyingi vitu, yani siku zikaanza ongezeka. Alianza labda na vere moja, aka kunywa labda, alianza kadogo, kisha baadaye akaonja vere, kisha baadaye akaanza kunywa chupa, baadaye akawa mlevi, mzinzi, msharati, wizi. Hivyo vyote havikutokea hivyo. Maanake hapa ni kusema nini? Ukifanya kitu inakuwa zoezi, na hiyo zoezi inakuwa tabia. Utasikia wanaanza kusema hiyo ni tabia yake, ule ndo hali yake, huyo ndo namna anavyokuwa. Sasa wewe ujikaze, usiwe hivyo, uwe na tabia ambayo Mungu anatafuta uwe nayo. Haya yote Yesu alifanya, alisema ya kwamba na sisi tukiwa na imani tutafanya haya, hata makubwa kuzidia haya. Unaweza kufanya yale kweli? Wewe mwenyewe umeshindwa hata kumleta hata mtu mmoja kanisani, umeshindwa hata kumwambia mtu mmoja hata kwa ajili ya Yesu, umeshindwa kumwambia hata mtu mmoja kwa ajili ya wokovu ya Yesu Kristo. Utafanya muujiza gani? Utaombea nani akapone? Utaomba ili upate kazi namna gani? Labda utasema ya kwamba basi kila mtu ambaye anaomba ndo anapata kazi. Unaweza ukasema hivyo, na kwa kweli una sheria kuniuliza hivyo wala kusema hivyo. Lakini kuuliza na mimi ya kwamba wewe unadhani kila ambaye anapata kazi anaipata njia mzuri, wala kwa sababu ameomba amepata hiyo kazi, unadhani hiyo kazi itadumu muda gani, wala madhara wala itakavyotokea ni nini? Kuna vitu vingine unaweza ukapate, hivyo vitu vitakutokea inakuwa ni hasara. Ukitafuta kila kitu ambacho utakachotafuta kisichokuwa kitu ambacho kinaambatana mapenzi ya Mungu, kama haukitafute njia ya Mungu, hivyo vitu vitakuumiza, wala uvipoteze, wala hautapata faida nayo. Kwa hiyo sio kwa sababu ameomba kazi ndio kwa sababu tuseme kwamba hata niombe nisipoomba, mbona yeye haombake na ana kazi? Najua kwamba shetani naye ana watu wake, na shetani anapatia naye watu wake, anawabariki naye njia zake ili wote wakuwe angamia, ili siku moja wote. Shetani hapendi, naye ana nguvu, na usimpinge, ana nguvu. Ukimpinga manake atajua kwamba wewe hauamini kwamba iko na hivyo atakutumia,
kwa sababu unapaswa kujua kwamba iko hapo. Ninatafuta kusema ya kwamba wewe unabidi ujue ya kwamba kama hutafute kubadilika, utafute ufikie ile potential, ufikie ile hali Yesu anataka uwe, Mungu anataka uwe mwana wake mpendwa. Kama hautafute uso wa Mungu na kuacha ya dunia, hautafikia. Hautafanya miujiza. Haya madaraka, mamlaka na nguvu Yesu alituachia, kwako haitakuwa na kibali, kwako haitakuwa na nguvu, haitaweza hata siku moja kufanya kitu. Itakuwa kama vile watu ukiombea mtu, itakuwa kama vile ukimwaga maji kwa juu ya bata. Ukimwangia maji kumgongo ya bata, maji haibani, inatililika. Ndio hivyo maombi yako yatakuwa. Ndio hivyo kazi zako zitakuwa. Utafanya kazi hazitagusa mtu, hazitabariki mtu, hakuna atakayeshangaa kwa sababu wewe uko kimwili sana. Na kutembea na Mungu ni mambo mawili tofauti. Kutumikia Mungu ni njia moja tu. Hawezi kusema kwamba mimi nitafanya hiki na baadaye nifanye hiki, nifanye hiki na baadaye nifanye hiki. Hapana, ni kuenda hivi, sio mguu mmoja huku mguu mwingine huku, ili uweze kufikia potential na kibali Mungu anakuandalia. Mimi nakuhimiza kupitia neno hilo. Mimi limenibariki sana. Limenibariki, limenifunza mengi, na huwa kila mara natafakari nasema, mimi Mungu unisaidie nifikie lengo lile ambalo nataka mimi nifikie, kiwango kile ambacho nataka mimi nifikie. Natumaini neno hili na wewe litakubariki mahali ulipo. Najua kwamba ni vigumu, lakini pamoja na Mungu, pamoja na Yesu tunaweza. Ni kama unataka, kama una kiu na una hiyo nia, tunaweza kabisa. Baba, tunasema asante, tunakushukuru. Acha neno lako liendelee kudumu ndani ya maisha yetu. Kama ulivyosema Baba, neno lako liwe kwa wingi ndani ya maisha yetu. Tunaomba Bwana uendelee kutupatia kiu. Naombea ndugu ambaye amesikia neno hili. Naombea yeyote Bwana ambaye amepata neno hili. Bwana na kuomba uweze kumbariki, neno hili limbadili. Na naombea pia yule ambaye hajawahi kukupokea, hayajua Bwana utamu ulio ndani yako, hawajua kwamba Bwana kukufuata ni kupata vyote. Wale ambao wanahangaika na dunia, Mungu nawaombea. Ikiwa kuna mtu ambaye Bwana amesikia huduma hii, amesikia neno hili na hajawahi kuokoka na hajua jina lako, Baba naomba acha Roho wako Mtakatifu aguse moyo wake, aweze Bwana kumshutumu na aweze kukufuata na kubali na amini. Asante, naamini kwamba Yesu utafikia kila mmoja kupitia jina lako Yesu. Amen.